Živimo u vremenu plitke poezije i providne proze i jeftinih pisaca. Kakav sajam kulture. Čitav proces se svodi na to da će skribovani rušiti da zauzmu pozicije mediokriteta, a preko leđa malog broja pisaca. Veću umetničku, duhovnu i filozofsku vrednost imaju one pljeskavice na ulazu od polovine ovdje izloženih naslova. Još ako su začinjene, ne pitajte. Važno je samo da pisanje bude politički korektno i manjinski korektno, da bude bezlično i po vladajuće bitange bezopasno. I samo tako ima prođe kod mondijalističkih kulturbund komesara koji nam danas kroje kapu i čije mere uzeli još kominterno i koje se do dana današnjeg nije ponovo primeravalo. Mere nas istim merama i vagama, po istim pravilima i istim rečima. Zato ova knjiga neće dobiti nagradu u Srbiji. Kako ratni heroji nisu dobili ordenje, kako najbolji zraci nisu dobili posao, kako pošteni ljudi ne dobijaju pravdu, kako bolesni ne dobijaju lek. Pa kad je već tako u zemlji Srbije, šta nam drugo nego stavljaju da vičemo krvoločni banditi i tako dalje.